چاوانە زاڵ چاوانە یاتەژی بابا خودێستا رازی بێ کۆمپیوتەرێک دبەرێکا پیرۆزباهیا جەژنێ ناوبەرا باڤێل کەمپا دۆمیز دمینە و کەچاویە هێل ڕۆژئاوایە کوردستانê maye. Her penaberek beşek ji mirovî Rojavayê Kurdistanê mane lewma penaber beşê mezin ji rojên cejnê bi peywendiyên bi rêka telîfonê an torên komelayîtî ên internetê derbas dikin. خودێک زارێ من سسێ سوورینە کەچەکە من ئەڵمانیایە کوێ میژی ئەڵمانیا ئەوژی طبعا مەسافەتکی دوورە خواخوا دوورە تقریبا 12 کیلومتر 12 ساعتا دوورە خواخوا زارێ خۆ هەیە منن نەمسانە ئەنە سوێسرانە ئیجاب دوورن گەلێکی جەب دوورن بەس ئەوە سەرڤا ئەوە ئەمتیساڵە بوارە دکن و عیدا پیرۆز دکن. Rewşa tora internetê Rojavayê Kurdistanê astengiyan beramber peywendiya penaber û mirovên wa derdixîne. gelekî xurte carna. Yani nehemî derba. Yani derbna xurte û derbna nexurte. Bes em dikarin mesela wextin hene em dikarin tewasıl bin. Mesela carna saat yekê şev, doyê şev bikun şebeke gelekî xurte. Bikun wî wextî em tewasıl gelekî dibin û baş tewasıl çêdibê. Ji yekem roja cejnê de li hêviyeyê godengê xwîşkê xwe yên li Rojavayê Kurdistanê bike. از دكم ناكم انه شبكتنا از دخوازم انه شبكه از تواصل بفي بس شبكه قال لك ضعيفه جبر ولو از سلافي خسر قناه رودا وجوان دشينم از عيدا وانقشا بيروز دكم لملتي روج افا برغمي از نجموانم Torên peywendiyê ên elektrînî li Rojavayê Kurdistanê herwiha li kempên li Başûrê Kurdistanê bûne pêwistiyek. Da xelkê navbera bajarê xwe û bajarê penaberiyê bûne du beş dîsa hajhev hebin. Dibe got telîfon û internet dûrbûna di navbera xelkên kolanê kempa û bajarên wa de Kurd kirbe. Lê derûniya mirovê Kurd wek mirovekî dilgerm hatiye nasîn dike got tiştek cihê dîtina çav li çav negire. Pêşawa Behlewî Rûda û Kempa Domîz.